ni muzima. Umwanzi yateje intambara mu itorero, harimo Akani, Ananiya na Safira, umusore w'umutunzi n'umufarisayo. Iby'isi n'indi zo muze twitungire Yesu. Abagenzi mwitegure kandi mwiboneze, imbere hari urugamba ruheruka isi. Rukazerera nk'intare ntimugire ubwoba, uwakijije Daniyeli ubu ni muzima. Abagenzi mwitegure kandi mwiboneze, imbere hari urugamba ruheruka isi. Rukazerera nk'intare ntimugire ubwoba, uwakijije Daniyeli ubu ni muzima. Ubwoko bwatoranijwe dufite inshingano, dutange igihe ibyacu natwe twitanga